bo leader ngoina issues zo ezotari comfortable nazo then you can there is a dialogue, you can create a dialogue no gamba njagala ku meetinga ruling party over this matter and this matter tutese because twata bamawulire kwa abazungu bano nabo kijagamba nti they are not happy with us kwa tulabye ko ebibadde Libya ebibadde wa they have been facilitating tibatwagaliza kasita barabenga egwanga liryawo teri konkayana teri mu buzibu bo mundoza mutima gwabe tebagala kuba ne boraba batagadafi bona bafuna mu kikati so mbade endagala tuleke western gunde yabwe je bayina je bagala katikako olwendooza zaabwe nebirubirwa byawe bitamanyi tubirekerawo sene no wekwata nenga byekwata iraba etambuza bulimba ntibamukubye sasa letera desas it was a cancer ya gunde ya tiagas tinga yakoze iki kuba bagambe no fragments babuje mu biki nayenga orusi tukora nga twagara bali abazungu barabe ononya accountability of no busi baba kufunding yes bakwate fana nyi bagambe botuka New York bagambe musajja ono twamuraba wano mu obuyambi wandi baddeo enjeri bana abana babera security team je basindika to encounter with such operation babere yes babere so trained true that they can treat him with that respect ngate wabadeo chichi neba berawo rusi umuntu akubatia gasi ngo rusi yetagisa de wakozinga commotion exactly so wawerewo nti bwe bagenda ku cyabase cyurite bakimanyi cause the best jabade buri jongo ngo beraba wari ngate wari wonga bamugamba tura mu motoka ode waka exactly ne babera peaceful ngate wari yako je babade bamusitula no musitula de walo wenzikira bayatudde mu mwala bamusitula ne bamutuza motoka ne bamutwala lwakuba kiziba kirimu ondoza tuwabera lwakuba nda kiziba kirimu nebo kubatia gas no kuba masasi okozize commotion. The problem is what baita rules of engagement. Omuntu oraba oya kutejinja ayagala kulukuba ku mutwe oyina tiya gas oluso oyina nemu nenga to badesas kwesiza tiya gas meaning that you have used the minimum force okola abantu omuziza cyayagala kukola ki asobola okubejinja ruri utware obwegugungo bwari go mutawuni era bwebutyo abasirikare bafira mu ruso kati njagala abantu bamanye public na yere mukwese esobi obutawagira muntu si musango buri muntu ina right yo kuwagira kwa kwala gwayagala nze njagala kubulira orumu recently bobo wine yabade wafe gara yabade kizinda nali nyambade kofira yange ya PRU ndi motoka yange ndimukuvuga nemusikana kati nga omuvubuka najja ku motoka yange nagamba gwesewo biche byoyambala nemugamba chichate nakamba bije mu mangu motoka ngenda jasa nemugamba se otoli mu Uganda bwo jasa tandikirawo ngawono obayina itawa no mpita wali buli omu aina right yo kuwagira gwakola ki so bali baba manyinti bwo bato muwagira meaning ori murabewe but it's not the case actually ndoza chekizibu chetulina mu gwanga ndondo bamusasura who pays me to support PRU? Nobody. Nsara wone ngamba njakuwagira General MK kuba enkola yegenda bamwesubi bwaba wachito ebera violence obutawagira go wagira lwacho ndaba bubi